Unya mi kai mi kai mi ma enye ye jumno bre rani mu asi fawa mo bro no she mi mini aji fubi sawo unkuto nkwa inzu misra usa minha mica minha inzu misra usa minha mica minha unha mica minha kai me ma ye dona bre wani mu asi fawa uma bro no shemi ini ochi fubi osawo unkuto nkwa Agradaa mensu misra usa minha mica minha I don't misra usa minha mica minha Onyankopɔn nhyira nipa bia medini na no sebu nsu nwo yi so pa bia no kra tredom no kra kasa no kra edi hene a wane ho Ahiri's Kingdom ba ko pe ebi nka ho betumi aforo ahene kase no Facebook ko sebu nsu nwo yi the second betumi aforo ahene kase no YouTube official ho Ahiri's TV abusuafo me fa akwanye so de nchia soronko na tiefo ne ahefo a yehwem live on Lotion TV Awurade nhyira wo bia fa akwanye so chia ho Ahiri's Kingdom followers team na yehweme na no pe bia fe no join the program no ene die mbomode so be share link no wa fra unu aka tensere na se ebo nsu hu ahi ahini ye kase ni wura King Solomon the ruler of justice matrase adro na pase ya ha ahankuto no ba bia tena ka no kore adro na pase ya sa no kore nsam ya ye be kan nyina wonti bi o ba bia Iwahana no pay because of ensemba akuni mienu bi asabi mpredu ya sa ekoso o social media no so between evangelist participants yedua enkane ne friend Komfo Agradaa one honorable Kennedy akompre kun Agyapong sabi o mumienu nyina o me ya me nana no o me ya me ma na me trefia ma sabi mpredu ya sa mofre ya wenanka Yikobuna nkarefo na ase ekokai na nkarefo a yabebo na ase ebonsu hu ahidi aka ho da bia ne anya adwuma na ase ebonsu hu ahima ka na me ka ase su biem se me ebra me wom social media me defend obia ena me nya adwuma mo obia ena me hye obia ase but me ye adwuma man no kre se no kre betina se ana no pai me wo docket ma koma yensa wa ha e wo se me bie but me nice kwan so me ko ba bi so me ntumi miem yensa no se nyame ya domram ntumi bie ni me yensa dia fine me ntumi ya mie dia ene e chena metra sansem so ene me first docket edi kan ye honorable Kennedy akompre ko Japan one evangelist participants yedua docket etosu mienu Miame wa fa na natonado wababo ntrabe keka nsembia fada dexe ho se oni afia so asnega nam na afia so asnega kaptire ne se fada dexe pasu wo yusu no dini yesi kaduro sabi mpredu asasa ata mi nam ni wo ena me evidence bia ho inti sa docket ne so ha ena syndicash ono so one Captain Smart akotwempena ama na backfire me to me se na nwo yin se me on ha nyame nsaye obon e na won ka nyame nkan
Sabi Ghana hanum, sabi imprediasa. Me so be our Ghana hanum, but me bunipa our Ghana hanum. Na some of me didn't hanum, me ready was where you could do for an answer sabi imprediasa, or ya bear man over cassa. Me so ya could dinner nas able to win yatem because waka no crebi. And your bassa had yamentias yamakra. Sabi o maina ya timun sabi obi nya be man sin obi and obi nim kasa sin obi and obi nim nyansa sin obi me pasa me fasa akwanya iso na me address sa Honorable Kennedy akompre ko Agyapong wone evangelist patricia do a ensenshemu a ekoso sesiye no eno am share that na social media no so a lot of things across since 2 weeks. Last 2 weeks. Everything enra. Let me be some say why is some me part best sorry be free precope so be attack Kennedy Agyapong. Na ya madrimu na me trans ya na mentia se. Ene entrance ya matras ni me se kan be tabunkum na atwa nifa. Minya juma mubia. Miye juma manokre. Mi wahasa mi utuma me party fokakra. Ontie ni yi. Mi na nhu hida bia me kase nipa waye bia ma me pen. Mi nyi ni boni ayeda. Ama me party obi a mi hu no odan odo adi kire me. O ma me hu so wa akoma pa. Eti se me transna se bibi to no a. Me ebe ha me pa. Na ebeye me yase metenase na bibi koso na mintumi nka nkire no eno so enye. In fact we share my part video na wo ye no na in fact kase bi wo hono mu a na nkeni kwase kone saa entwa yi Mami party Owusu word bi mami ni kanyi anu ansa na mako issue na nkasa so she. Emrantie bi a yemmo bra ni ensi abrosan ya yeti social media didi Ghana mpadimfo atamumpo. E kas mo atre mami party mama. Se urade afrew na urade di wu ye adwuma. Se wo kasa ya bi se urade ansa na wakasa. Kasa your friend is will be more bra. Obi timi tibi mane real ho mane konuma duro. So obi no kasa no use the word of more bra e kasa ano den asante kasa mu. Na etoda o kasa nyansa mu but o kasa ye no hit a lot of people around you including your church members. So because obi mobra or the social media dimpanimfo atemu a shabi mame obi because so dem ho no nipa do se ne gu aso dem ho mabobra bloggers so mu defend o shabi people around you nipa se na esi aso dan nipa be na abo nipa do se na abobra it is a kasabi wo na se oka musa shabi o se siam no kase dongu na se edometwa ho ahia waso dan na ewo hono mu anipa buo mu omsoma wurade wo mu no obi bo obra no anya yi anko yi. That's the reason why waba sa read afraid we ba hwa wurade anim and minim say one Solomon a lot omhwe wo social media this all social media you so where they say more bra na say obi more bra e totally wrong mama e totally wrong. And mama min kase min chira wo minu kase wo anadwi ya meeting bi akoso cantonment. If you are not careful mama MPP fo be use what divert wo manim guase. Listen, meeting bi akoso anadwi wo cantonment. Meeting bi akoso cantonment. Now I am here to advise you.
I am not here. Send me attack you. Because bibi toa ebe me ya. Bibi ya wa ebe ame. I don't know the reason why mama since last year some eko obefa badnra no obeka ho asem na obabe attack Kennedy Agyapong. I think say a totally wrong. Oti asie na mama menka asem nchiro ba bia tumi wo yemfa ni agro me say MPP fo ni magu ase wa amamuo ne ho ye pekwan bia so afa a divert attention, and if you are not careful from Yamiya Monday going on bet child wa divert to attention no. You see meeting bia koso cantonment and adwe iwi ase se oye ohun be ma bebiriba ye kuja wo Bible se menyo hodinfo bebiri no menyo nyansafo ntena so o se hwan nanim asem na se kire social media na da honom no eye kuro fufuro bi a se ukwa ba bi na enya nipa pia wo se ko na oji wanim guase awi a nipa ka se ye kan ye wo mi unsama me part na nkofo bi atu amana sa na odimirika no woko o hu sa amana da ho no akwakotom afina Ghana fo oka wo kasadodo wo kasadodo wo kasadodo ewi asema mampanimfo si ye kamfu mpedaye no ni ye kamfu ahwiase. It's about time. The time will come. Omo ya abozigi, more fire. Mama, we love you. We love you. Sanko fukure ya bedani ye ho Judas ye yiwama. I don't know the reason why I want to attack the Japan. And some politicians follow me to Ghana no. So do mu di Agradaa. E kwan ya ombetumi di wa faso ni e kwan bi a obeti hu ba bia na enye. As a police in your body, Trimo Poso bet you. Chumuni batring your pet, a quite be fast bet you biano or bet you. Mama, you are going too far. You are going too far. The place you are going, no, a whole epro. But I am yes, people around you, no, people around you, no. Yen to me and can of crave we say, and fan children. Yan fa bibian to nche wana bo Kennedy Agyapong. I think say e ben fie mu a wanyine sen. And one thing is say honorable Kennedy fie ho no me ko ho ni man ko ho shabi ukoya na wanko ukoye adena de uko ho no Sabi mpradi ya sa sofo ye di wanim de ukoye ye sa sofo ye aso na yi wase atwede ni pat so sofo Owusu Bempah o ka mo mo ledi wu e de ukoye me so sofo wo ye corrupt class ade me hu bi da in my life o ka hu bi e no mo de ukoye but last minute woni ne ntem ko ye problem oyini David mesi asem we mi nya e kan da oyini Solomon before so obehia senene ni mu begu ase nyina da eye na ahemfo atwa ne ho ahia ahemfo David Solomon ya ade na wo ye no utimu se da bi enye emfa kwan but ahemfo no se na nanya nkwada Solomon wani ban ho so no ya twene to akonya ya chine tu akonya ti Solomon so mo ye wahini nyankwada na mo ne mama nim gu ase yo nipa bi won ma o kana smo be mo akọ yo nipa bi wo ha onyaa mama you are going far. It's about time you have to do the things to move forward. You have to do the things. Ne concentrate to ministry ni so.
Sabi nkofo na akwa permission see about a demonstration, fix Agradaa demonstration. I am not here to talk about Agradaa demonstration, but I am here to talk about truth. Because truth is one. Yes. And I'm been nkofo bi tigana cantonment. Wo se maami si ya nsori a odi nipa nmu ye fom. Mami di desperate atem yanka. Mami kaseti yankofo bi asabi ya gbobra wo Ghana ha yanka. Na kasa omakas omose mami na kan etwa omunsu mu ne se wa wo so ya bema soa ba woto. Nti mama bi decide se ne wo mbekire wo se soa ebo omoto. Mama se bibi to wa me hu hi min 20 na ebe ha me pa. It's about time. E wo so tie break. Me sabi hu hi. Free 2018 ebesi 2020. Obian one man wo fire say me. Obian one na no den say me. But eduru me try ya trase adwene hu ahu se da bi. Social media no say hu hi wo ka no kure hu hi wa ya de hu ye bold. Omo be comment no ye be comment a lot of comment unya asem won ya twe ho. Unya asem ni ya twe ho. Mama baby tumi wo ye mfa ho ni agro. Ade ye friend tumi ye mfa ho ni agro. And don't ever think, say, Honorable Kennedy Agyapong Ababonte say, or president, because of that, into who use this opportunity, no, attack it. Mama, and never bound who benya tamfo, or safe one, or benya, or safe woman, Mr. Stay away from the place you are going, because that place is very, very, very dangerous. That place is very, very, very dangerous. And now I've been employing for big comes to some army and so no one saw the time come on, or who took for Cromwell Cassetiano, or her national chief Mam Cromwell Cassetiano. Mama Sabi, we are so being Cassepu doing shoe. Bloggers for a time video no ye post to na me hwe se blogger ba ko betumi ye nyansania fa video no address issue ni se ne ye ne wakamu no credit no kra to bia no credit na sabi wani aba ho so se empo wani afuru ho so mpa. Since last year na Honorable Kennedy Agyapong attack you Pankasa, but why now? Why now? Ekobasa na time bia yet social media ni defend it. Even unnecessary defender was he defending be nyansa nim kura na ye kanta ye defend it. Ghana and sabi ye won kofo bia mo ye ma mo okuko mo ma no de pa wo mo bebidi o mo wasika wo. Mama system na you wom sisi adam pale time sa wo kwa wonko na woko pene mu bia sem o ka kire me am de tu mi tiremu e free one mo be ju social media o se na ho ahi system na you wom sisi and if you are not careful o kwa wonko na woko enyo no obi na beko and too much of everything is bad. Me won me to enyo bia na be kama asema me ba be yia no social media na so. Enyo bia na be ba be di matama ba be ka ho asem. Me ye hia ni mi ni sika de na enso sabi me ni abrem pomfo ekuni ni atitru ene kontokwa enye kwase ya bia ma be tra social media enso o be kama asem a na hu ahi ma ba bonte na me kasa Mama Obiana be so be kama asem ma ba bonte na me kasa. My question is, Honorable Kennedy Agyapong,
or attack you last year. And me to a sabi, honorable Kennedy Agyapong, in calling fear some copa the chow. Because me nyane bonnet. So why some question me quack me copa honorable Kennedy Agyapong chow? Now sabi in prediasa. Ye pie, drying, name me drying in a ya, me quay de ho. Ye pay drying, na me who me drying in a ya, me copa de ho. Also for Owusu Bempah me blame because one amanaba. Sabi osofo woni akomfo nam na wonni ni le munya ni nyamedwuma odi sikati asi ni nyamedwuma awurade friend so maye no ene honorable Kennedy Agyapong aye attack ni se yemblemu obi a yemblemu nipa no a anko Owusu Bempah say ohia se yeblemu no because oye corrupt. The man is corrupt, totally corrupt. Yes. Me say me we are see me say no kran kwa na me ka kopim se na wu. Obi ba bi say one about trans one attack no. O ka so be president adi no. E na sabi wo be attack no. And mama, let me tell you the gospel truth. E kwaya of us wo attack papa no. We nye friend na Agradaa ne tunfu okuam. Onwa hina nka so friend na tunfu okuam. Sabi mprediasa asem eye ba akopɛ no kure eye ba akopɛ me to me nti obi akasa se nyame obo so ne asase ne sika ga akasa na metie me betena hanu ma sabi me mo obi mfra me ntumefo me mo obi ntrem de me nya ne maye me ye de me ho beto me de beboa di nipa be konkwadiem e be save nipa life eno na ho atime ye ubeka se one abo Kennedy Agyapong tena Ghana ha on ka so be president ma me part one attack no so why now o ka so okoye president e na okọ attack no hwani wakom wo Ghana hanso ha wafam anyame aboa yi wapie etrese awurade dom etrese awurade hiyan etrese awurade ehwehwew the way you adwuma me da bia me ka se the way a wote the way a wo ye bold the way a wo sikasa trese ubetumi atwe Agradaa dia mawurade but mama wa hwe ya be divert every ofre na wo se awurade afre wo no ho akodi ba bia ni kwa se okodie because all can kind trust someone Bible says will be for hwefo adwuma wa fa adwuma papa na hwan no wo se hwefo obi asabi na nida hoye ba akufu okunu onkonto kwa woni popo wano ni obi a Bible describe no as a hwefo Bible ka se mi wo trust mo se o Kristo ni de wi asefo ye na wo ye se ni pa no obeyi wa che ne bone ye fo nsa obi evangelist obi a prophet obi a reverend obi a pastor okonso hebi mu a okoyo nyame mpese obefin because why yesodenfo o kasa tire na wonte utunfo awonte especially asofo ya wale na nso ye nam ye yire ti bo adwaman ye niema ensem fata no sa asofo no mama ena kwasia bia betra social media na Agradaa no adi watam afa no adi no adi ku atam afa no adi na nka wo de wa hwe wo omo a wo yi sika gale de bua wo mo a lot and omo na adan yachi ene wo kontokwa ya wa de bi wo no obi de wa utimu se ade nipa ye me ya affect me but mami ntwa so na me nyan manyame na me move my life we are some quite we ye de menim se eye dan na yire pa so de ai emra de ne ho beba no jani pa na life amano jani makama no woni ni ndili ta be hu de bua we are sete mama me say if you are not careful from Monday going I bet shock the whole nation you know. I bet shock the whole nation. MPP for bet chill.
me say MPP for be child wo makata omanim guase so IMF no on be child wo akata so na finance misraw baby wakika kodru na ye baby wakika kodru mama eye twaso panimfo se waye bia twaso yankaso waye bia toaso Miss Wasta Dimia, a twede obitimi ye made pa na mebu afu gidigidi odi wa no tu ma na metwaso o ka ho asema na megyae mama mesrew jai eye mama mesrew dwene wo kunu ho dwene wo ma ho daati eda yanim no sabi nyema pa edoso sene de wo mu nei it Honorable Kennedy attack last year no ena sabi wutwa so abepem enane na nsan ena nti wo de wan fi no akopem se Yesu ba ya mama nanka ayedai or attack wo de wan fi no, but my problem is why now? Media me asama me kan hawa wunim na beba tira social media be so obedi matama na sebe obe kantami video obe kan ensama me ka tro ne ensama obeti no de me ya on me do nyame ukos wan hwe yekura na ukọ bebe ma bebe friend social media on tena order sebe wusan kofobia sate toton kwase comment wa asamo de mwajimi na munim nyansa na mo mpa ne kura na mutiri no kura sabi mpredua sa Agradaa wa yo maame enka obepe o maame na ekọ bibi mu se ya na o ye bibi se ya sabi ka obetene no ya betan samwa na yetia na yeka no kura wo jimi fo te sha betron kwase ya comment uni trust ni wate o driver o ti asiye mame mra kwaku anan so oni abrantia ye friend safo ye Honorable Kennedy Agyapong e wo faase ena ken ye friend se kwaku anan eye ne weka monwe ekwanya na 2 TV fa so pejaye ene kwanya nyame afa so abre TV nase enye Honorable Kennedy Agyapong fum so eye safo no ena kwaku anan omomfom so omudi Honorable Kennedy Agyapong ehuhu ena sabi nkwase asem bia hu ni mfaso ne yesoso ne yesoporto jimisem bia hu ni mfaso ne yesoso ne yesoporto obi akodi ni boni ni dream ni nkwase asem no ye frɛ kwaku anan ne ya friends asafo no a hey yakobo Honorable Kennedy Agyapong amane ye oni pass me so person obehu no ochia no ne udi nkomo it's about time wasam musa nkwase asem no mujai sabi awurade pagya obi anase awurade bi mu kodua wadefuo bi nkyɛn ya enkyere se koyusu ni din fadi sikabone fa ye nkwate ya niema ene ne ekoso atania maami sabi odi Honorable Kennedy Agyapong na miblemu mu kwaku anan miblemu sabi wo safo mu ye nkwase afo papa mu ye nyansafo mu nwene nkwatiri mu ye jimifo obolokufo mu sɔle a mo dwene mu yafunu ho mo nwene wo man ne ho mo sɔle a mo de mo bedie na mo dwene ho mo nwene wo man ne ho mo sɔle ankwase asɛm yesu ni mfaso sika bɔne blackmailing ensem fata eniema fo ensem fata na mo sɔle a mo di atire mo sɔle a na 2 TV platform a mo nyaa man fa nyaa de papa bi yada mo de ense yemfa nhyɛ nipa yemfa blackmailing nipa na mo jiji nkɔfo sika rough ya Tigana han Honorable Kennedy e de ensem no wan kan fo obi ni mo sa atam na asofo obi so Tigana ha ye di bone sabi ye di nkwase asem ya se ya ba fie be pachew enti Honorable Kennedy na to da won mebulemu no because we are simpanimfo se panyo otafie mama frawe nanka ye bu nankarefo a sabi mpraduasa oka ho bi e na sabi mpraduasa we are simpanimfo se abofro ohunu ne nsa ohoro wani mpanimfo na trust to nsadidie wo ye panyi ne wanhu kwa be fa so ohoro won nsa mi donya me da bia be di form ne te Honorable Kennedy why so be ma osofo Owusu Bempah Agradaa when he guasia wukom blame Owusu Bempah
Any kwakua nan ne saa safuna watin na 2 TV hono mono sika dishes wo sika bia nsumudi etimi bisam sam boss na katua wode mam na nsumudi ana nsumudi mi bisam question sika bia mu bedi sika bia mu bedi sika bia mu bedi ebi ni maami asem a wo kan media mini evidence etesa se ne wo kan dia ane na mo kura na maboa maami na masabe sabe mpra biasa waye sika gela man kofo wo Ghana amo na masoporto se ye no kura se ne wo kan se safo no Adimuka ebia didimuska se atisa ne maame ne kan de na mo edi na betin mo maboa mabone akoso mo kura mo hia sa mo ye demonstration tia mo ye sika dishes wo be gu aman be ba man uti asiye ene on misi ewiase abua bien won mo wu osra ne ntakrama from da. I am telling you the fact. Ena o kan tabu amnemu a epie ene ekoye ba etitire tisa hemfo asa na eja yegu hono no ene sema hu enimguase a etotomo enimguase a etotomo uye panina bu hu respect hu susuma wani mmiri wiase sika unya tumi asusufo wani bo hu asafo hene ukodi wadifuo bi ati obi okita tumi ida MP ida wahene ida president ida penimu bia masa enya na miko yusu ni dia kwadidi because nipa ni great warrior nipa ni superior intermediate mi yusu ni dia didi moka ho na ne wada bo Kennedy wodi animguase we kwakuwa na ne safo won na 2 TV moka ho na ne papa ne dia animguase no mosu son kwase asem so kwakuwa na sori a be ma nim unyini nu ba bia bato abakakura ena wo sori ensamfo ne kwase asem asu ni mfaso ena mo sori amoye semfoni nkwase asem anisu ni mfaso ena mo sori amoye Agradaa say sika gele no na bo Kennedy Agyapong ne nkwala ni fiyefuo ma di sika ni bi na kwala ye friend safo na mu atoka mu ya no say die na mo kafa ho mu ya no say me se die na mo kafa ho mama no kra yira o man na yetim no ne Ghana sika die ne bribe die ntie ni ahoto o man ni mu sika tua ne bribe sem nti sabe mpre so man ni ntimi nkwa ni mu sika tua ne bribe sem ntie ne Ghana senke sika tua ne bribe sem ntie ne kwabrani wonya kakra odi beto aduani dia sabe na wa divert yefri no kra kwa kodi atro nten unwe me say this time ni atwam na twam e de no kure na eso Ghana man ene me ko social media atenie no is too much. Ya sabi ba yesi na ne 3 days ya mami ya take Kennedy Agyapong yi ko fo si mami wa hwan ade na police won't mention no ade na police won't mention no ade na ntimi nkoye sei ade na we ntimi nkoye sei na na nwo yanke ya che no Owusu Bempah nke ya che no nipa so besi yanke ya che no sa na ade nkofo ka uya ban adwuma yeni am wakatua nsu di wate die nyame asida so ne di wabre asam fifira nya enne ye wode ye nhyira wom enye sabi mpra biasa bribe abagin wachire adamudi abagin wachire Ghana nipa ni brisika to the sense nipa da sene ehu se nipa wadi ewu akum nipa nanso otwe ni botom sika de bribe na no aka na no atom enne sabi ahemfu bi mienya hoto ye sori ediboni achi politicians wo bi mienya hoto ye sori ediboni achi ahemfu bi sabi afofu wo bi mienya hoto ye sori aboni ni edi achire What you say?
And Agyapong, and when you have do so much money so. Kwekwana in the net 2 TV in Crawford. Kwekwana in the Safo. Honorable Kennedy. Share. Mesre Wati. He said they also per president Yedi. Also per president Yedi. Tell me so why you did. I'm say. One young power be you and yes you be. I'm an amafia Agradaa. Say bet to me a Jaiwati. A power chow. Jaiwati. Then enforce sabi Badningu Naswa, ya uhuru incha. Mwa no matter ya 10 years social media na so. Na ya de bam so. Esiro Jaiwati. Wo de fashion ho sa. Sabi waso wade wani betuturi bunimu. Wo nyam fan tuturi ya. Wo de wo ha woni sei. Jaimenya me wate. Jaimenya me na umma ya bari mu ade. Umma ya bari because of internet and social media no so nti ya kasa rough ye mu ade. Jaiwati. Jaiwati. Jai hu hia. Fani so Owusu Owusu Bempah na akotwa bekan. Safo na akotwa bekan. Kwaku anan na akotwa bekan. Me kwaku anan sori ye fa me ho asem ko cyber unity ye ncheme. She saw a lot of cases they come out say me sori me interview akomfo sabi mprebiasa. Wo sori wudi Agradaa ati. Agradaa no ye komfo. You are not ashamed of yourself. Wo sori na watake na nwanhi. Wo ye ho te say de obetumi no ma ye pe. Wo kasa be na onim kasa. Unkwasi journalism school na okoye no. Wo sori nsemfo ne nkwasi asem. Wudi nyai de wo ye no. Sikani bre sabi panimfo se de owu afa. Udisika boni echi otobe ya onokono company voice a wotitie aduane boni ma wo yafunu odi ana awia na asa nopa shabi mpradiasa e botwene ma wo sa najo obeto yam gbongburom on say na platform na 2 TV na aguo ebegu because adwene na wo tuna ya boni. Who can say journalism school is about school education, it's about marriage. Again, near the journalism school. Also, I will compare what is said. You know, you piama, and I would do an abo Kennedy Agyapong wachi. Would the papa dinner also? I would didn't quasi asem. Would it din some phone? Maybe to an investigation. And I wouldn't a machine. Wouldn't a machine. Kwakwanai. Miss Mimpe was a mother for himself. We are a baby. You know that tremendous for sack of himself because we a wicked man. And that's why somebody money so. Yatigana Hanamo. Yatigana ha. Ena Otiane 2 TV. Konfo Agradaa o 10,000 Ghana cedi now di kujaya na kone kwaji wadi ya mempe. Kone kwaji usika mempe. Ewi etira na anu ya yati maami. Na okunto kwa we etire se maami yenyi no. Owoma wa woke 20 yenyi no. What is your interest? What is your interest? Adie na oni maami na sabi mo woye. And then we do boss watem no. Come out and save your boss. Because you need to be blamed. You need to be blamed. Safu need to be blamed. Mon respect mo. Ewurade hye ni monyama ya mo mama ni so. Mon fankita na mon kura mo den. Na mo ba gie ni mguas, mo ba gimo ni so. Mo ye nkwala boni pa yetumfo amuntie mo. Mo ye nkwala boni ye kasa kire mo amonte. Yetumfo amonte mama media work na ye den. Sikadie ama mo nya hoto. Ye nya mo dai. Enya mo dai. Nkwa na mo didi eye. Nkwa na mo didi eye. Nkwa na mo nim sikadicious wo nkwala. Safo ne your friend say ni kwaku anan. Safo ne ni kwaku anan. Mo ya hu snake under grass. Snake under grass. Ndem isro bia o. Udi si a me hu metwa. Me hu udi si ni metwa. Ni ma kire o me social media no. I am the master of the game. E dem bi mu kwase anyema amoto wo no ma amosori amoye. Gugu TV ni so amosori amoye no. Blackmailing yajuma. Blackmailing yajuma. Now who him to me new obi story. Not me friend ni pana masa. Where me scam me blackmail you. Blackmailing work is not a work.
You need to stop. You need to stop. Mumumo ho na mumumo ni na ho. Mumumo ho na mumumo ni na ho na mumumo abai dodo. Sikadie ya mo dedodo. Ma fa wiase se wiase ye cheap na mo sole ensem fone nkwase asem na mo sole amudi e kire wo Ghana ha. Mo support mo sabi o man ne nkoso mo sole ade mo bedie na mo dwene ho. Wo se kwakua 90 TV so na wo kasa di atem o kabrofo akese na de obedi ntia wo dwene ne yaflo ho na wo sa asafu na wudi kere Agyapong ati a wote sa FM station won kra de we disgrace and disappointed. We are disappointed. We are disgraced and disappointed. We are could have bunny power. We are could have bunny you too for wanted. I said, Madmoney so. I see Sika girl, you know. When I book Kennedy, Agyapong Aquala or Tokawu. Or so Tokawu. Or so Tokawu. Nanka Agradaa fitidi di mpanimfo atam Ghana ha ene enyane wu enyane onse muntimi nka na asem because of the madi afri ne wonti onse muntimi mo na tem so because of the madi afri ne wonti onse muntimi nka na asem because of the madi jiyadi nti onse muntimi nka na asem because of the mo akomo yamunti onse muntimi nka na asem because of sebi impredias ade odi amamunti enkwasiafo we nom kwasiafo bloggers bi ne nkwasiafo medias wo bi mo sori amompa ne kura mo sori a atro ni mpompo ni na ada mo sori a mo support de anya mo support atro ni na ada. Mami ti Ghana no odi nkofo atama na ye nkofo bi de ene won se etene ye no so odi akoba etene ye so on se afedi ade mu nyina mani so etene ye no on se afedi mu nyina ho hyehye mo etene ye so odi atem no ko isu obedi ada ko mo beda be so no odi president atem da ko mo beda be so no ni odi president atem ni odi vice president atem na mu be hu se mo ye mpanimfu asabe se mo ye timo nkoso ofo mu nim nyansa. Mera biam kasa misika gele ni midibi but entresa atomadwen entresa atomekra entresa atomini padua na ohu ahimetu wasa mema no kra ye adwuma no maka no kre ma me part to boase ate to boase e wan hwe ya o matu amna obetum ya settle up wan hwe ya obetum ya settle up. If you are not careful you go and slip ubetum ne du me be wo na stress ya idi tempani foto boy wo kasa dodo enti mi ankasa me nkasa ya bi na di makwa akọ wie ba bia me na me nkasa sunsun midam ni ateme dada but ne mpie ye ti me masamba look at the way it's reading me no about case by masa. You had me cough first floor. You had my floor, second floor. You had me trim coffee fifth floor. You had my ba fourth floor. Ube uni had my kowura. You had me wura. You had me kowura ka. You had me pie. You had my kwasha. You had me pie. I'm seeing chum with the other. Yan chum with the other. Miss Ghana, what's a mama ya own? Ubekasa wo yo hene wo de tra social media no so na ka wadwen kan ye open na dasam no be base isa aba no bitonya me o hakoi police fo nda bua papa de waye exercise bi pa obedwene ho awure mfida o maburo sa tenti na esi na CID ho no mo no ofro ne washi ye do call left ye do ba right o mo left shabro san inside pa but ye do top and down. You do brought up and down. You do brought up and down. You do brought up and down. Me who I am it way. And I mean, more being copied. I'm conquasi and talk on Kunyanquasi as I'm Kodamquasi and I'm woe. With the man drink. Nimi Nansan, Nimi Nim dear with a dear mamma. And one name de Cassa. 2 years with a dear mamma. And one name de Cassa. Cassa was social media and so na yard also. At 10 years now, mamma. And why? Why? And now 10 years and some factor social media and so near coso. A 10 years and some factor.
Ateni ensem fata. Na ya na mu wura fi mu ho sa mu wo ma. Mu wa yire no mu wo kunu no mu nti mu jimi mu ho sei. Wo social media no so sa no. Mu din samfu se wo social media no so sa no. Mu wura fi sa de ma mu ye na ye sabone ya mu twato ho de ma mu ntiri ma na. Mu nwini nkwachiri. Mu nwini nkwachiri. Na nipa da sani timi sole won nyare won twitwi ne sen wo betra social media aboa kwahia na odi mpanimfo atem na wo kasete mpanimfo mi nwahi obewu se baba abontina me atake obi anase me kama bia kire obi na me dibie banhunu nansen wo hima bi hia me wo manhia na oni me di asofo him bi nkomo o hima ba ku gina won wo se mo bloggers ye hia se ye gbede momo brother di obedi nti onhwe nka no kure onhwe nkire nipa nyansa wasori enkwase asem nko an wo support agimi sem nko an wo support mo asem nko an wodi atire on support papa da bone hwa na me wo ya blogger wo ya wadwen sem me wodi nkwase asem bedi mi do nyame mi do be ko Nigeria kokun mi do be ko Benin kokun me save life me destroy life me toro me nkwa sori me de ani abosonsom nsuo nam de agiwa najo oda ho na ho wo so brothers voice about time mum yenya ye boy pa na ekodi atem kwase ya pa bobia because of security blogger or social media wodi nanim nyina twitwifom wato nanim onyam wasai nanim onyam enti na bloggers wodo na yeni anim onyam o bloggers wodo na de yade ye enti yanka no kure ba yampase ya beka ye tirisi ya beka no kure ye yi adai why na blogger akwa disika no abetra social media no di atam no pema kotia no di atam enti yantwan ye manage se jimi we nkosi dabai yantwan na se jimi we yentu ho na nkosi dabai yantwan na se jimi we yentam so nkosi dabai and the bloggers for na ma social media no so aguo asai aye condemn yes aye condemn ni party se na tornado say upe jimi fu a wajimi pa wonim nyansa na tornado se se ni wiase oba ye ni bre ni ahoye enti na tornado ni ahoto eni bre ni ahoye a enti na tornado na tornado to wase se wa yini hu achichi wo so wande ono ni paseye ni nipa ni mguase ye no wo pe pastor di na tornado nkwase allegation bi on make fa Father Dixon honura bloggers for be supposed to more bloggers for be jimi I think some money content. That is the reason why nkwase supposed to be an amu post to na tornado na o ka se efiaso asnega ka kire ne se Father Dixon per se odi ni yesika duro no san komo no ko so time bai aden na afa nu wo be ka no social media ne so nkurasefo mo ya adamfo ne na mo kotina ti na memi ni adamfo no mo ya adamfo ne na mo kotina ti na memi mpa adamfo no mo ye nkurasefo ye disgrace pa mo ye nkurasefo na hena na tornado hebema ho hwani ti asebo ye seso sekan hebema ho ni nipadua nipafo nipatantan sori na wo sen kofo papa no credibility sori na ugun kofo papa no ani mu ase ubeka social media se fiaso aslega katra wo se opambu ebenezada akwa yi adom ene ne da wo suko no mate se wona ni wo sori abedu opambu ebenezada akwa yi adom atem be sese ne kwasia because of say wakabia me fiaso aslega na onye fiaso aslega won tokwa no nche se wo se obi ani ni nya ntokwa entu obi obe fiaso aslega bia pese ogu nani mu ase ebra Father Dixon wa bon sebe wo se wutimi bo bi half kra wo nya se wona mana wo sile ska no ehiafo asefo sebe yanwene ye ho o mabro se tawisi o mabro se asori dem akura sori ankwase asem na mudi akire samfo na mudi social media na ye nyansa de mu nsua bi jimia na musu bedi akire na wajimi so ebuni na obedi ekombe mu wadi bini sori e mantoka na oti social media
ena makwa na makwa e man tokwa na muti social media ena makwa ene weni we kodi agro kwakuni kwabena kodi agro amani efia kodi agro etira na ye ntokwa obetene da social media nso ena o kan se etira me ena o kan se etira me ademo ye nkwala na mabu padamo ana nyansa na sabi enimutirim ana mo krama ya wodie na mo piepie mu emwari awodie na mo piepie firi mu ana ayesai emwa wodie na mo piefiri mu ana asesai nipa tsena na tornado wuntimi mfa ne mfra sabi animonyamfo mu nko nipa biya mu wuntimi mfa ne mfra ni papa fafo mu nko nipa biya mu abrotire tena abrotire ko na ye cheap na mo mutimi nya US visa kwatena ta US wo na nkankwase afo tetesem agimifo tetesem amuti social media mu make sense. I don't know counselor na ya wadi your friend service amamo no so watitwi a ene wonim kasa amokeka no social media no so a ko obehu samo mo ye useless and aimless hopeless non-entity amo eni kwa so amamo visa amamo de kwa abrochire mo ye nkurasefo pa mo mu ye nkurasefo amonim ye mo monim ye kakra na wa ye sei ene we ye sei ene we ye sei wona na tornado betra se chema wuntumi kura di na ama Mike Brown sabi na ama ade a wo ye no obi support say ye but interest na mo wutirimu because of nkwase trend a wupenti Jimmy trend de hunim faso wo sori nkwase asem be ma wa Jimmy say kura de menwu bi da I don't know wo ma me wo na nka wo ba oba e na akoba be ma because wo nyama ye nyina ye ma na ye ma ye nyansa ne ntiase ye bie no egom wo trust na wo kasa ma ko de camera si wani mu a unka nyansa sem wanim drobi ti se Jimmy fuo wanim drobi se de yata bono ene Jimmy ene Jimmy woni afia so ne Schwarzenegger no group ti se mo Jimmy to the sense mo so ye mo guni pani mu ase Jimmy na mo ti social media no so and bloggers why you did this had the four we achi nyina yenim nyansa nipa tie hwe maame ngege oba sori a oba sabi ye oba wadefo efie ni bi wanim nya wachi ni bi no watimi yakotena buruchire but social media ke kankofo ho nsam so pankofo dinkofo ke kansam ani kwansa okeka wo betena se be ye video be gusi opi kofi buatie ni mu ase so o me na hisa Agradaa ati wabodam unim nyansa ka onka sa nkwase yasem no ye onipa bi wo no ma sabi impredi as a reputation any credibility wa build no if you try so be say na urade kura be jeje wrong ye nyina kofi buate ye te Ghana ye nim nyuma obaye no Ghana ha kofi buate na makro no jai wo Kumase Ghana no kure na eni ha no na sabi impredi as IGP ani atama mo obi dibrebe ya ni atama mo obi anka kofi buate nka we deserve more than that by my men get go social media so ebe group papa ya ni mo ase be ke kansam enim samfu enim ne fa papa na ho na ya na mo wi afem ho sam kokokokoko a Ghana ha na mo beba mo wi afem ho sam mo abrochire ho na mo tene mo wu a yensie mu ho Ghana ha na mo beba munhwe yie o na de muti social media no so amoye munya very careful anamo mutu social media no so munhwe yie samodi mpanimfo bi ani moye fom na moye niema ensam fatatia mpanimfo bi no munhwe yie o no bretwu mo amonyini enkwatire nim so owuo bi wo ho ne ye watemuo bi wo ho no munhwe yie o na jimie na doso mumomani ntie o na jimie na doso ababa wa sori e won twitwi ne se no betra social media na so ni makeups kwa onye ni yie no betra social media na so aya mo hwe mu makeups mo nim tan mo nim afifie mo ne betra social media na so mo camera na ye dibu am na nka mba usa mo nsem fata kwa sa nka mo ba social media na so mo ye ntwam wa mo apa mo o mani pabre me this time I be be metwa ohu ahi we yes I would what run when him go as a very pam no kura me memo who say me I am the ruler of justice adai Ghana ba ko pa yetie ye ni ahoto
Muti social media. Brother sabi. When you Germany akwatena, when you UK akwatena, when you US akwatena, bobra papa aye si eje owura kwan no. Ubemu wani akoso, ni watu anamo ehye fata no. Osori a entoka kasiasem esuni mfasoɔ ɛmoasɛm esuni mfasoɔ entimisɛm ɛho hia ɛna wudi etenti die pa na obenya furi muo nia mutiti social media mo yɛ oponi nyina mu kra mo nkyem nipa wɔ no wɔte wɔn mu a wɔse nkwasiasɛm a wɔdi nyina akyi wɔ enkran kɔta plot ana wɔ kumase kɔta plot mo ho ni wuo sɛ babatɔ na mo cause problems ah mo cause problems ah mo cause problems ah na mo cause problems ah enya mo dai enya mo dai this time mo kodi agro na ye wa obeko wo de una usi wo sika hwe wo kasa yie una usi kita platform hwe wo kasa yie obi si wo court na obi tamodu ko gina court na obi tamodu ko police station ena obehu sankwase ya de wudi no social media no so no ene no na police wo mpanimfo anasa Ghana mpanimfo mo hwewu sabi wo mo na aye nhwe ha man kwase ya sabu ekoso na ya de prosecution ye adum Ghana hanka o kasa ya de abetamo ne ya ko prosecute wa jimi dodo bloggers woni bi no na mati wonu mo na nsamfu mama social media no so ayetese tawe basa munmrai tawe basa munmrai ni pada sani kakra obedi entini ama 1000 Ghana cedi kodi atem jolly na odi ebia emu 100 Ghana cedi akoto bundle na aka 900 Ghana cedi na masa inti abrabo we na so ba kwakire Yesu no abraboya wutimu ye body kwakire Yesu brother wadimi na wonyene kwakire wo sori ankwase ya post na mo post unnecessary post kwase attention na mo je di mama platform na mo di ho anim guase ya man kwase ya form ye o mo video de ba no me so di video na ma ye ndi wo so ye oba na so ye be ma o metena so be keka fo akire me ko bete e tele ma den di atwa mo hu se wonim nyansa tiwiase moni brisika wantwi ni nsansam a ekokoso wa asofo ni mpanimfo bi ntam ya bloggers ye hyehyɛ kyire ye nkopa dwuma nye sabe ye nkopa dwuma nye na yete wona nkwase asam nko a yete wona ntimisam a huni mfaso blogger when your platform went me and find educate youth o sori ade wunim ye etwe ena kote ena watwetwa ho no watwetwa wakote ho ana wudi jimi beko wuo mu wudi beko wuo mu me nya madam fu ni obi o monkwase ne ma na mugu abrochi wa mo ye ne mo anim guase na mugu ho me hu ahi nya madam fu ni obi me hu ahi nya madam fu ni obi yes do me bi no me trance hu se wasa me twe me ho free baabi na me hwa me hu yiye because bloggers woni bisabe o hwa yesu kosi ye foma omni padua nyina ye anim guase ye ya tenidie blogger to one nkwase asem bia no abeso camera no we defend it me see me this time around we better social media no so kan kwase asem en fanchi wadwim se madam fo no ukonya wasem en fanchi wadwim se madam fo no me be support one na me be ka bia ma me ba no kra ni wo mu no maka
Ghana di ni Agradaa nse nsemu a ekoso ube kom na bloggers we grow na hihye chire. Bloggers will be na hihye chire. Ni ye duodu me say mama part hwe hu ye ne tu hofo ate oba pa hwe hu ye ne tu hofo na system na yom se unya asema wonko na woko Ghana ade ba ko pen master din se sie yo nya ba bia na sikatimi control. Yes, this system IMF ye woman it take it over everywhere. This one we ye na so brother bi so be pian we kwakase kai hu se brother na tija otinifie o me kwakasem na atija na koka ukonya ho asema me hyame dem me gi twi me ya wanted straight to Kumasi me nhia na makwahye ho bete mo ho ndi mete mo ho na o de o tinkra he be pagya na ye de wakwa akotum. Yes. You be page down here to work out. Mama money me na munsua ni bie. Na mama money nte. Mama money nti na munsua ni bie. Na munsua nyansa so nka ho. Mo jimi do bloggers won bi. Sansam ya maame part betna asia oka ena honorable bid manim ye from ne nasefo sebe de atwam ehu be ne hia na so ye be na brothers for more fire abozegi na honorable Kennedy Castle bebo audio wa mebo so why attack. One more audio. Nanso ko ho. Uji tum sa ko me won me nko ho, me nko pa chew. Uji tum sa ko ho dia na ko ho. Na sa ko ho nko dia sabe mpredi asa. Ede ne. Ye oni pa bi wo ho no mo ama me. Onim how to keep secret o. Ebi tse na anu ya mu na guchi besre 18,200 so de ko handan yi. Ontimi enkipu. Usu aba be di watem wama kwaya ma obi adi watem odi ni betra social media wo ye ne pasa wo ye ni suso ti oni pa bia ni suban obi betumi e keep secret obi ntimi keep secret. That is life. And social media no so sabe mu nyina mu nim games am play. Social media no so ye ti sabe na mpanimfo mu nkola dem kola so mu mpanimfo obi mu ade Obie muadie Obapa sesi e wa attack despite wa attack for addiction ana esi a wa attack Kennedy Agyapong sesi e gulu fo ye omuwo mu yi o pese wa attack obi esi ene mama Ghana onu obi abekontokwan because Kennedy Agyapong only followers o say kwa me despite only followers and confess say no make say onu omo ko beef for what attack omu you bia with followers so omu nyina so omu come together no ma team up where is your stand? Money can never save you because sabi mpredu yasa kwa me despite wa bon kofo bebre wa ban mu sika ni ba na te Ghana ha was wetimi ati ni sika bia si police station ade ama ban wasi hospital de ama ban. Me twada na me wuso obi ti social media no claim na me weska me yese me wusi kan yesi kabum. Let the money talk. Physically because see a hospital, school time, police station, and ma ban no and support to ban no. So when you when you na so keep pusa claim sa weska scan di is kabum unu fiefo na edi. What you say? Abrefa join. Nyame aduma chat me.
Nyame ya aduma chat me. Abrefejan nyame ya aduma chat me. Minima bruchi samre baby ya won sa de ati sa de enchin ene mo titi an wa chat me. Chat mo 0549 37 7750 no so. Chat mo 0549 37 7750 no so. Na inin komo. Odasiye. It's about time I was say. Penim akura ketu abetra social media no akaseti ya penimu. Akura ketu abetra social media no akaseti ya penimu. It's not nice. So we nipa no ani edi ye wani edi nyansam but nya jimi mu. Me hu ahimitu esu ameka me amenka wo da. Wo de mo study me. And now much no be something and now way. Mammy Patadi away and sebi why not send it so when yes I did no. So attack Kennedy Agyapong. Honorable Kennedy to is so attacking that and said we're attacking the whole MPP government no. You will enemies be one man Tom. So attacking that and said we're attacking the whole MPP. It is a MPP for you that's more sorry. I'm not sorry. I was so. MPP for say so mo sorry a omo nyina be ka bom no ma sorry wo so. Yes, so omo nyina so mo sorry o be ka bom no ma sorry. Me no ka so mo kwa akoye de be congress o se de be and a crime for us attacking the cry thing say and yet the right time to attack the man. So want to be president, so be president. And only the Yamin Sam Newo. Sabi previous and Yankopon was to us on Abu Kennedy, Agyapong be president. Nobody can stop him. Nobody. Ubia no bet me a stop on. Yes. Yes. Me to na esi MPP fo nyina ka bom se ese be attack wo social media no so a me wu an me nkoye dai me nkoka bia na asem nkoye dai me betra se no kra na meka uye papa meka uye boni a meka twika ne go so social media so na mo kama no ntum kakra. Twika ne dos wo social media no so mun kama ntum kakra mun kama no entum me hu ahimi se me nto atamfo ma me hu biye mo first does not sabi mpredi asa sika de me ko ba bia na se sika nti me betra me kan okre because kan me hu o ma 50,000 a eni boso me ne ma diska na wiye 30,000 boso me ne ma di awiye 15,000, $2,000. Enti me trasia me pile nwa sika ne ba no de we na esi ba no e ba ti se nsuo nti wo yusu e we so yusu nti se nsuo ena mo sori enum dwa no so doso enum dwa ne too much. Me wo wei. Hey, onim li obi wo. Onim li obi wo. Mo mi ewe ni ye o. Na asam kase e ba. Franka isi sune di ahim se ya. Ne dear him say ya, ne dear him say ya, ne dear him say ya, ne dear him say ya.
me na na ho imitu ani munyamfo ne mpanimfo ne tie me ewu etie me oko national CID national security BNI asofo ni anwomtofo aye wo man mu aye papa ene tie me wu ho ahi ti wajimi na mekasa ti ona so ntia me fa ho bai ukwase ni mu ye video namba church nkwase comment wo ho mimi ye video na me kam no kra na mo be church nkwase comment ana mo madwen nya adwuma na ana mo jimi yana nkwase afo Sana kwa na ma disikatie ne Agradaa bebo omudin no Agradaa bebo omudin no ena Agradaa me dia me se misika gele ni GB me GB ntimi ntwa me bom din me bone preko me bo ama me ho me bone preko me mpe problem sika gele ni GB ti me mpe problem me mpe how bia sika gele no madibi dia ni madibi Medibi di medibi impe problem Sabra ntie ya friend safo wodi wona bo kanade Agyapong watie chi no atam no de ko na bo ho pa no atam no de ko na bo ho chi no atam no de ko na bo ho mo de honorable ana mo nam na chi ana nkwase asem na mudi ena ya bobom di no mo mra bontera mo yimu ho no mo ya mema mo mra bonten Muya mama momra bonti mo meyi mo ho ano sika gele attackers no momra meyi mo ho ano Ghana hana yetie mu fanche madwemu se obi nya kasinsin wo bi wu ade e woso ye nipa wote ase no obi nya kasinsin wo bi hwe a lot of asofu obi di bone wo Ghana ha na time expose koso na 2 TV ni next TV no na nka woso sa asofu no mu di ba bontene by na 2 TV fo Sofu we sori ya no akokuku mu akopa chew yesi eja okọ sofu we kuku mu akopa chew en sofu obi enu mu akopa chew okọ ona bo kan de wanyi obi asika wanyi obi akapre na enso se de ma me party ehie no oso okọ ofie hono no odi kaje permit daddy metumi ya mo musika na en wo se ne fama wo mo ona bo kan de pa Ada inkola untimi ntu yomoka na asasai. Onkola untimi ntu yomoka. Ndimi ntu yomoka. Ebia na akatua ne nso omudi. Ebia na akatua na 1000 ni 2000 die ne bia. Because ni pa ohwe omodoso. Mumra bonten. Na mumra na mbe defend mo ho. Media mempense ma me part obe nantia kwa kodupu bunumu ube una asochi ebu afa nso na ehwe na ewu no. That's the reason why me yes our life program we say the man say on taking the time na on relax na on kana ntum kakra mi attack a water kisabi on abo Kennedy no menene nyadwen ne enyadwen china because okọ Honorable Kennedy was wono na anyi usika na se na kwala bia di usika enya Honorable na jiye se even class wa mautumi se bia mana kwala bi sika oh can say but one thing is Honorable Kennedy Agyapong ne kwala na omudi na chi no omo ya kwala bone oma sai papa ne ji wo na chi edum na bi look at the way na bloggers will be didi papa ya tem cassette ya papa yi
Mudi di papa ya tem rofo because of ne nkwala no. Nkwala ni ntina na omudi di papa na tem. O so ye sikadie saa sikadie ni kumo sikadie na ayam se dam sikadie ayam se yade nkwa sia fo we ya no Mesigana dia yo problem o social media no so ye wo problem papa Mechia Osofu Kennedy Afrepoku Apostle Kennedy General Apostle Mechia wo ne anapai Ewurade nhira no onye okese Osofu Emmanuel Baduko bi mechia wo nso ene anapai Ewurade nhira no onye okese mechia Ghana mpanimfo etitiw ne abrempomfo yetiem ne ehwebe omaye semre ne adaje be hwe mo live on Facebook Ewurade nhira obia ona yehwe mo Lawson TV Ewurade nhira obia ona yehwe mo Hoahi Rains TV Ewurade nhira obia Hoahi Rains Kingdom followers mechia obia Ichiana na ma hemfo ye hemi fira santimem Ewurade Yankopon ye obi akese Ichiana na ma hemfo ye hemi fira nkran memu ha Ewurade nhira obi na onye obi akese Voter regional hemfo Northern regional hemfo Eastern region Central region mechia obia Next time we nipa na akasa adwene ho enye sa be nyasem Ewurade nhira mo makra mo bye bye